Rokoko, we rebuke the spirit of pride. Rakatsarabaya, we rebuke lust. Rashatsarabayana, Shatsarabayase. Rekakakaya, Satsarabayana. Rekaka, we burn every witchcraft. Shikakaramaya Shika, every sickness and infirmity. Shikakaramaya Shika, every lies and deception of the enemy. Rakakatsarabaya Shika. Rekokoko Tsararamana Shata. Rekakakaya Shika Tsarabaya Shata. Rokoko Tsarabayana Mashata. Orere Baba 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 Yasha. Rekakatsarabaya, let the worship of heaven come. Open heavens, open heavens. Rashaka, let it be here as it is in heaven. Ositiri nananamaye. Rokoko naramamaye. Reba baba baba yasera. Rokoko tararamamamamamaye. Come on, worshipers of Jesus Christ. Shikararab, use your voices with all your heart. Shikararabaya, shikararabababababye. Come on, Jesus is love family. This is not a religion, for we worship a living King. We worship a living God. Come on, pour out your love. Blessed Sunday, everyone. Mayong aga gid sa tanan, kag of course na magaupod sa aton sa Facebook Live. Blessed, happy, good Sunday sa aton nga tanan. Hallelujah. Welcome gid sa tanan nga rin sa sanctuary, of course sa Facebook Live. Ari kita subong sa aton nga second Sunday service diri sa Jesus is Love Church. Palakpakan nato ng Ginoo kay padayon kita nga nagadayaw sa iya kada Domingo. Not one, not two, but 3 services diri sa puloy-an sa Ginoo nga gitukod para sa aton. And could we just lift up our hands sa aton mahal nga Dios? Ginoong Isus, madamog nga salamat Ginoo sa imo nga faithfulness sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo nga bisan hindi namon makita, hindi namon mabatsagan ang imo pagpanghikot sa amon kabuhi, wala sang untat. Sa pagbag-o sa amon panguna-una, pagbag-o sa amon tagipuson. Ginoo, naintindihan namon nga paagi lang sa imo nga pulong ang amon nga pagbag-o gani, buligi kami. Hatagi kami Ginoo sang kusog. Impluwensyahi ang amon nga pagdesisyon Ginoo nga ang amon pagkadto diri hindi lang sa kanta-kanta kag sa pagpamati, kundi sa pagdayaw kag sa pagkonsumo kag sa pagkabuhi sang imo nga buhi nga pulong. Kay naghambal ka Ginoo sa imo nga pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Gani Ginoo, gai kami sang buligi kami nga magatahod kami sa pagdayaw sa imo. Buligi kami nga magatahod kami, maga-revere kami sa imo. Samtang nga ginawali ang imo nga pulong Ginoo. Kag ginadeklarar namo nga wala sang isa diri nga manginpareho sa ikaw galingon sang una, kundi pagabagohon sang imo nga pulong, pagabagohon sang imo nga espiritu, pagabagohon sang imo nga presensya kag labaw sa tanan Ginoo. Ibuo ang imo nga puro nga gugma nga nagbago sa amon. Gani amo man na magabago sa tanan mo nga katawhan. Ginoo, hindi kami limitado diri. Gamita Ginoo ang platform namon online. Ang gintukod mo Ginoo sa Facebook Live. Gamita Ginoo, we allow you nga magpanghikot Ginoo sa imo nga pamaagi, imo nga kagustuhan. Hallelujah, imo nga desisyon, imo pagpanghaplas, imo nga paghulag sa amon nga kabuhi Ginoo. Amay sa langit, madamo nga salamat sa imo nga gugma sa sini nga adlaw. Sa amon nga pagdayaw sa imo, padumduma mo kami kung ano ang imo ginpanghambal party sa amon. Hindi ang opinion sa kalibutan, hindi ang manubo nga pananaw namon sa amon kaugalingon, kundi Ginoo buligi kami nga panulok namon sa palibot kag sa amon kaugalingon. Kaangay sa panulok mo sa amon, kaangay sa panumduman mo sa amon, kaangay sa balatsagon mo sa amon kag sa palibot namon. Ginoo, sa siningation ginapayo namon ang nagaawas-awas nimo nga gugma, nagaawas-awas nimo nga gugma sa siningation Ginoo. Madamo gid nga salamat
Ginoo nga kami mandadaog. Mga utod sa Ginoo nagapati bala ikaw nga ikaw mandadaog. Kung nagapati ikaw, ideklarar ini. Sa ngalan ni Jesus, paagi kay Hesus Kristo, ako isa ka mandadaog. Tungod kay Hesus Kristo, ako isa ka mandadaog. Tungod kay Hesus Kristo, ang kadalagan nagahulat sa akon. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord.
and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you. My words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. Praise you again and again, 'cause all that I am is you. Hallelujah.
Don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands. What else could I get except for a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, 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 hallelujah. No, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's His breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise.
So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Sing, great are you, Lord. One last time, church. Great are you, Lord.
Glory be unto God, maker of heaven and of earth, lover of my soul, worthy of praise. Jesus, Jesus, Jesus. The elders and angels, oh, you are worthy of praise. Holy, the saxophone to lead us in worship. Let every heart be receptive right now of the Lord, of what the Lord is trying to do and what the Lord is trying to say. Lord Jesus Christ, we give you this room and we give you this time, Lord. Minister to us, Lord. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Those are the gift of tongues right now.
Hallelujah. Receive the worship. Receive the praise. Receive the song coming from our hearts. Oh Lord. About the songs, Lord. This is not about the words that's coming of our hearts. This is about you, O God. Para ni Lord sa imong mga bahanon gani. Can you just raise your hand upon heavens? This is not a gesture of worship. This is a gesture of surrender. Surrender your life unto the Lord. A life that is surrendered to God is a life that is victorious. For if you are with us, Lord, who can be against us? Hallelujah. No eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what the Lord has prepared in advance. There are gifts that has to be opened. There are things that need to be unraveled. Only in your presence that we can do it, Lord. Nowhere else. Thank you, Jesus. You are always on time. You are always on time. You are always on time. You are never late. You are never delayed. If you believe, you will receive. It's never late. Your blessings are never, never late. Always on time. You will Always on time. You are always on time.
expects, faith that waits, faith that is not impatient, knowing that God is always on time. Delays is not meant to say you will never receive it. God might be preparing your heart, the heart that receives. Hallelujah. God may be reshaping it. God may be honing it, reshaping it, so that we can receive the blessings of God. Because if our hearts are not ready, it may burst. Hallelujah. What is about to come is unprecedented. The Lord is preparing something for each and every one. Hallelujah. Do you have the faith to receive today? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Iyaman nato tagipuson, kakabuhi sa pag-receive sa balaan nga panyapon sa siningatan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Magkatindog kita sa pag-ambit sa balaan nga panyapon sa ingat tinion. Palihog bayaw sa inyong communion sa siningat tinion. Hallelujah. For I give unto you what I also received from the Lord. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it. Let's break the bread. And then He said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner after supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Magpagkit kita sa balaan nga panyapon nga may pagrespeto kapag igugma sa aton tagipusoon. Let's partake it. Pasalamatan nato ng Ginoo. Amen. Hallelujah. Come on, people of God, pasalamatin Ginoo sa imo kabuhi. Siningat tinion. Salamat Ginoo nga nanginbahin kami sa imo nakaliwatan sa imo panimalay. Hindi kami legitimate nga mga anak, kundi Lord kami imo mga kanakan. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Mga pungko kita siningat tinion, dalayawon gyud ang Ginoo. Mayong aga gid sa tanan. Hallelujah. Mayong aga gid sa tanan. Palihog grid sa imo tupad mayong aga. Hallelujah. Si Pastoral Janet Wideri Subong, because we have a kingdom visit. Nagbisita siya dito sa southern part sa Iloilo. Hallelujah. Kag may mga palabuton kita nga pagahiwaton sa maabot nga semana mga anak sa Ginoo. Let us participate. Let us not simply be a spectator, but become a participator. Hallelujah. Hallelujah. Dalayawon gid ang Ginoo. Magabasa kita sa prophecy para sa sini nga bulan. Nagsiling ato prophecy, "I am the consuming fire," says the Lord God. "I will refine my living church. I will make them beautiful in preparation for the coming of my son, the groom for his bride. Be careful on how you dress up yourself, for that is your outward testimony. Always clothe yourself with obedience, so that I can envelope you with my righteousness and glory, saith the Lord. Don't be afraid for the coming of an unprecedented famine, for the world will be affected of this. But for you, my beloved, I have prepared a place where the living water is overflowing, and the supplies do not run out.
like Joseph and my chosen people in the days when the Egyptians suffered and lost their hope, my people enjoyed the harvest. These things will happen again, for I am now doing a glorious reset. I will do this so that the people of this world will know and understand my power. Trust me with all your heart. This season will be a threat to the world, but for you, my beloved, this will be a treat. Be faithful, for your faith will be tested. Don't give up, for that is only a test. My love for you will give you a perfect assurance of victory, for you will surpass it all. My grace is sufficient and my mercy is boundless, saith the Lord. Amay, ginadangop namon sa imo, ang ini nga pagwali sa imo nga pulong sa sininga tinion. Kabay ginungopdan mo kami, kapaintindihon sa imo nga pulong sa sininga tinion, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Before naton masugod sa pagwali, nagsiling di, trust me with all your heart, this season will soon be a threat to the world. Ang iban sa inyo siguro ay kabalo nga may ara subong nga ginatawag nga tariff war between sa tariff, meaning taxes, between sa China kag sa Amerika. Nga ginadala ko ni sa inyo because this is in relation to the prophecy na ginhatag sa subong nga aga. Tama ni importante kay mga tariff, nagalambot na subong ang ginhatag nga tariff sa Amerika against sa China is 134%. Kag nagbalos ang China, 125%. Meaning, sa tanan nga mga obra didto nga halin, mga products nga halin sa China nga gina-import sa Amerika, pagapatawan ini sang 134% nga mga taxes. Nagbalos man ang China. Kaya natabo ni siya. Tungod kay isang nagsugod ang China nga nag-join sa WTO, World Trade Organization, sang 2001, nakitaan sang China ang mga loopholes sang mga rules and regulations, kag gamit ini agud nga mangin economic power sila. So may mga ara nga mga paglapas nga ginhimo sila, kag sa subong ang Amerika nagapanish sa ila. So nagabato man sila sa Amerika. Ang problema, basi nga ang ini nga war nila, economic war, magbalos man sa aton. Mag-take effect man sa Pilipinas. And I tell you, Trump has his mind on these things. May strategy siya. Kay ginakorek niya ang mga bagay nga dugay na nga wala makoreksyonan. Many times, si Trump ma-misinterpret, but there are things nga wala nato nakitaan, nga nakitaan niya because he is a businessman. Pero ang sa aton lang, it can be nga ang ining mga bagay, basi may ara nga domino effect sa economy sang Pilipinas. Because ang Amerika is one of our trade partners as well. So, nga ginahambal ko ni, because this might be the fulfillment sa ginahambal ni Pastora sa prophecy, this new season will be a threat to the world. Doon duman ninyo, wala pa niya natabo ang tariff wars, gani? Na-prophesy na ini ni Pastora long before. Di ba? This new season will be a threat to the world. But for you, my beloved, this will be a treat. Amen. Hallelujah. I-treat kita sang Ginoo. Hallelujah. So be faithful. Be faithful, people of God. Sa sininga aga, I'll be talking about sang wali. And I'm going to read 2 Corinthians 5:17. This is our text as well. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition, have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. Hallelujah. Salamat di Ginoo. And today's message is entitled, Born from Above. Hallelujah. Born from above. Sino din nagapati nga gitawo siya, halin siya sa langit. Amen. Sino din born again Christian? Bayaw kamot. Then if you are a born again Christian, you are born from above.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us talk about that, huh? Let's talk about that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let me pose this question. Kilala ka bala sa langit? Ako ni nga pabangkot. Kilala ka bala sa langit? Maybe shall I say, ang imo balangalan ginsulat sa libro sang kabuhi. Sino makasiling amen? Amen. Sino makabayaw sang kamotya? Honestly, amen. Ang iban, Lord, hindi nagabayaw. It's normal. Normal na siya kung nagaduwa-duwa ka. But it's not your work. Hindi na yan imo inimuan. Kung nga ginsulat ang imong ngalan, hindi na yan tungod kang tawon na design, nga okay ka kung mami ka, kag may hinimuan ka, laway ka kung wala ka sang hinimuan. Pero sa mata sang Ginoo, once nga ginako mong ikaw makasasala sa tubangan niya, kag gintalikdan mong sala, kag wala ka na, nagbiya ka sa mga tanan nga mga kabulastugan, sa tanan nga mga kasalanan, sa tanan nga mga kapalpakan nga ginhimo mo tungod sang ginsunod-sunod mo ang kalibutan, kung binbayaan mo na mga kauturan, it doesn't matter anymore sa mata sang Ginoo, tanan nga to ginkalibatan sang Ginoo. Amen. I want you to understand that. Madamo nga mga Kristohanon mangkuton mo na luwas ka bala. Duwa-duha pa sila gyapon, it seems bala nga ang kaluwasan daw ilagin pangabudlayan. Wala ka na nga budlay utod sang kaluwasan nga na. Si Jesus yang nangabudlay isang sinang kaluwasan, hindi ikaw. That's why be confident nga kung mamangkot gani sa imo na luwas ka bala, sabtada yon, yes. Hindi sa akon righteousness, sa righteousness yan ni Jesus. That's why ang balon ta ikaw, kinanglan ta si Jesus sa matag-adlaw nga tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Why tayo na pangabudlay? Si Jesus yan nagpakamatay sa cross. Si Jesus wala nangin matay, ha? Why siya nag-suicide? Nagpakamatay. Meaning to say, He allowed Himself to die. To be an offering for you and me. Hallelujah. So these are very big questions. Hallelujah. These are very big questions. These are some questions nga muno kay nang iban hindi sure kung ano sabat nila. No? Sa likod sang ilang nga paminsaron at the back of their minds, sa ilang nga tagipuson within their hearts, hindi sila sure. Ang ibang gani hindi na mag-bother pa magsimba kay base pamangkuton sila sang kaangay sini nga mga pamangkutanon. Kag hindi sila sure magsabat, di na lang ko magsimba kay base naman ni mangkuton naman ko ni pastor sina naluwas kabala. Tungod sa mga kapalpakan sa kabuhi, tungod nga na born again sa inyet, arat daw gyapon ang kalibutan sa iya nga sa iyang kabuhi kapag pangabuhi. Lang Christian blang nga baka. Ari di ang iyasang Ginoo, ari di ang iyasang yawa. Kun Domingo, Kristiyano. Kun weekdays, unano. Baka maglakat. Langit, kalibutan, langit, kalibutan, langit. Baka-baka. That's not supposed to be. Amen? If you are a born-again Christian, you are born from above, tatay mo ang Ginoo, anak ka sang Ginoo. So, in-expectar sang Ginoo nga magpangabuhi ka, nga mag-aksyon ka, nga imo pagbinatasan kaangay niya. Amen? Amen? Madamo sang Kristohano, nagbaton lang sa Ginoo, pero nagbalik. Nagbalik yapon sa kalibutan. Waay nagpadayon. Hallelujah. Waay nagpadayon. Born again, amuning resulta sa ginbaton mong Ginoong imo Dios kag manluluwas. John 1:12 nagasiling. Ano ang balsang John 1:12? Hallelujah. Yet to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung ikaw nagtuo, kaginbaton mong Ginoo, ginatagan ka otoridad nga mangin anak sang Dios. Gani sinong anak sang Dios? Amen. Hallelujah. Hindi ka anak sang yawa, gani hindi ka magpakayawa. Magpaka-Diyos ka. Hallelujah. Hindi ka mag-akto nga kangay ka sang yawa o anak ka sang yawa. Anak ka sang Diyos, magpakatarong ka.
Amen? Amen? Sila ni Pastora, magpasikat ka. Kag kung magpasikat ka, ipasikat mong iya sang Ginoo, hindi sang yawa. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Oh God. So, ginbaton mong Ginoo, ngayon mo Ginoo ka maluluwas mo na gani, kung may ara kita nga mga upod, ginalid naton sila sa sinner's prayer. Agod nga batuno nilang Ginoo, kaya mo nambal sang John 1:12, yet to those who receive Him, batuno niya nga ang Ginoo nga Ginoo kag manluluwas, ka magkabuhi siya, nga kung nagapadayon siya, dito padulong sa impyerno, hindi na. Nagabalikid na siya, ka magtalikod siya, pakadto sa kahimayaan sang Ginoo. Pakadto sa sala, pero nagtalikod na, nagkadto sa pagkamatarong. Hallelujah. Amen? Amen? Amo na yung born again. Hindi na yan tawag na buang again na. Tawag sa mga tao, buang again na yung kinami sila na buang again, no? Hallelujah. Ang iban pagid, kalain pagid, burn again. Kung ikaw na born again, kaduwa ka matawo, kaisa ka lang mapatay. Anong bot silingon? Natawo ka sa unod, ginbata ka ni nanay mo, kag natawo ka sa espiritu. Amen. Born from above. Kung inula ka na born again, kag wala mo mabato ng Ginoo, kaisa ka lang matawo, kaduwa ka mapatay. Natawo ka sa unod, kag mapatay ka man sa unod sa ulihi. Intindihan niyo? Mapatay ka pagid sa espiritu, kay mahamulag ka sa Diyos. So, kaisa ka lang matawo, kaduwa ka mapatay. That's what it is. Amo nang born again. Hallelujah. So again, for me, being born again is having born from above. Hallelujah. Abi nyo may mga practical nga mga bagay nga dapat nyo mabalaan, nga mga indication nga ikaw na born again. Hindi inakon nga intensyon. Hindi ko ni intensyon nga i-confuse ka mo. Hindi ko man intensyon nga daw i-condemn ko ka mo. Ang akon intensyon subong nga ipakita ko ning mga bagay para masapuan ninyo kon diin na kamo sa atubangan sang Ginoo. Okay, many times ang mga Kristohanon ginapabayan lang ang ila kabuhi kag pagpangabuhi. Wala ginasapak ang ginahambal sang Ginoo. Hallelujah. Nakabati man pero galapo sa piyak. Waay gana nga magtuman sang pulong sang Ginoo. Hallelujah. Number 1, kung ikaw na born again, may ara gid matabo una sa imo instinct. Ano ning instinct? Mga tendency mo ni. Imo ni siyang default mode. Mean to say, kung na-confront ka sang circumstansya, sang una, ang instinct mo is mamuyayaw. Intindihan niyo? Instinct mo is mangakig. Instinct mo is panumbag. Instinct mo is masunggod. Malang tani ko ng sunggod mo, nag-worship leader ka, you song good. Sunggod ng wainan, hindi mo na masapuan sa church. Nagsunggod na. So mo ng instinct. Kung ikaw na born again, may changes sa sinanga instinct. Default mode mo muna. Ang imo nga initial nga reaction if you are confronted sang mga situation sa kabuhi mo. Tendency mo diyon manipa. Tendency mo mamuyayaw. So ang isubong kay gina-change ang Ginoo na matamat sang recalibrate sang Ginoo ang imo nga kabuhi, ang instinct mo imbes nga mamuyayaw ka, nautod na lang, lin na lang. Subong di na lang, later on, Lord, thank you, wala na ni si Lin kag si D. Intindihan yung bot ko silingan? I don't have to continue that. Hallelujah. Hallelujah. So, mo ni mga instincts are tendencies. Our instincts. The initial response when you're confronted by situation. This can be our best foot forward. Or maybe the worst foot forward. Hallelujah. Sang una, natuyo ka sa pulong sang Ginoo. Ang tanan natuyo, say amen. Ay, salamat Lord, why sila natuyo. Hallelujah.
Sa una, natuyo ka. Tendency mo muna, matuyo ka, but now you're excited to listen. What's next? Ano pa ning sugpo ni Pastor Romeng man? Hallelujah. But you see, ang instincts nato, ang ginuuya, way, ang atong pagpangabuhi, way taga-rely sa instincts. Ang ga-rely lang yan sa instincts, yan, pagpangabuhi, yan, is the animals, or animals. Animals are guided by instincts, but human beings are guided by their reasons. Instinct na yan. Ang deer, tendency niya, instinct niya, kung mauhaw siya, regardless sa kung anuman nga danger, madiritsugi siya sa tubig because that is his instincts. Amo muna tanit, no? God can change that. Our instincts just like the deer. Meaning, regardless of the danger that we face, may salakyan man o kung wala, mapagaysan o kuya, kay ma-worship kuya, upod sang mga tao nga nag-worship man sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Hindi nga pag wala na ganin sa salakyan, baway na lang. I tell you, Pastor Romeng, way nga hindi siyang ginahambal niya mo. I tell you, sang unaya, I have to, go to the church. Biskang way sang salakyan, lakton eh. Tungod, you love the Lord. You love to worship with the people who worships God. I tell you, I know what I'm talking about. Kung hindi, kung wala sa lakyan, lakton. Kung may bike, bikeon. Hallelujah. Nakat ko gani sang una sa CPU, wala sa lakyan. Nakaboots pa. Aga pa. Galakat ko sa dalan, wala sang salakyan. Linong ang talan. Ang mabatian mo lang sa dalan, tok, 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 tunog sang boots ni Pastor Romeng. Hallelujah. Wala sa lakyan mo, wala pliti mo. But you have to go because you love the Lord. Hallelujah. Hallelujah. However, what we are made of, how we are prepared mentally, emotionally, and spiritually, will be revealed when confronted by circumstances. Hallelujah. As we were being born again, ini nga instinct kina-change ang Ginoo, ini nga instinct wala na nagka-conform sa patterns ng kalibutan. Amen. Kung na-born again ka, ina nga instinct ibaylohon sang Ginoo. Hallelujah. That's why pinaka-importante gid nga batayan ta ang ear gates ang aton ginapamatian, ang eye gates ang aton nga ginalantaw. Sang una palalantaw ka sang sang mga bold subong wala na. Sang mga porns. Sang una pala pamati ka sa mga worldly music subong di na. No wonder nga may mga Christians nga gambal nga no man ang klase ngilay nga worship leader hindi anointed. Music nila hindi anointed Pero actually hindi sala sang musician, hindi sala sang singer, ang sala siya. Kay nga ang iya nga dulunggan gapamati worldly music kada semana. Igo ilang mabatian ang mga music nga halin sa Ginoo kun Sunday na. Hello? Hallelujah. And then ano mo lang ang ibasol mo lang sa worship team. Hindi sila anointed. Ikaw ang wala ma-anoint ang dulunggan mo. Kaya kung sino-sino ka, kung ano-anong ginapamatian mo. Hello? Hallelujah. Hallelujah. Instinct. People of God, mga tao nga wala nagapamati isang pulong sang Ginoo. Maglabay gani ang mga word of God sa ilang wall. No? Why? Skip. If you have that instinct, people of God, I tell you, something is wrong with you. You are not drawn to the Word of God. You do not like the Word of God. Your instinct is to skip the Word of God. Look what the Bible says in John 8:47. Palihog ko butang. Sige na, whoever belongs to God, hears what God says. Kung magwali gani, wala kaya gapabati. Meaning to say, if you do not listen to the Word of God, you do not belong to God. This is a very stern word, and I have to emphasize, underline, bold, italics. The reason you do not hear is that you do not belong to God.
So kung ang instinct mo is to skip those. Yara ko yung kanina batihan, agad. Bro nga wala kayo gatin, Bible study man. Bible study, tabala, sabat niya, hindi ko na iya calling. Ano na iya? Tell that to me if you're hungry. Kung nagutom ka, anong tendency mo? What's your instinct? Is to eat. So if you say to me, to hear the word of God is not my calling, di ulatada kung gutom ka, hindi mo man abala calling magkaon. Do you understand what I'm talking about? Imagine, pa-calling-calling na nagaliyang mag-Bible study. I tell you, people of God, ulatada ya kung mag-calling mo, mapatay ka na lang spiritually. If you don't like the word of God, it is because you do not belong to God. Because those who belong to God will always incline their ear to listen to the Word of God. They would love and very excited to have Bible studies, to read the Word of God. Pero kung wala na sa instinct mo, ang mamate sa pulong sang Ginoo, let this be a question sa imo. You have to consider whether you are still in the faith. Again, i-remind ka mo, hindi niyang wali na intend para i-confuse o kung i-condemn ka. This is for you to realize, ara ka pa bala sa Ginoo. Amen. Hallelujah. That's your instinct. What do you want to watch? What do you want to read? What do you want to listen? Our preference will determine whether we have been changed or not. Hallelujah. Another one is preferences. Has God changed your preferences? Ano gapilion mo? Prayer or lagaw? What is your tendency? What's your preference? Bible bala naghahambal? Yung gisa between eating and going to the house of mourning, itong may mga nalisdan, may namatyan, siling sang Bible, it's better to go to the house of mourning than to the house of feasting. So if you are confronted by that, what will be your preferences? Your preferences will be determined by your instinct as well. Hallelujah. Anong mga preferences mo? Ano pilion mo? Hallelujah. May desire ka bala sa pag-fellowship? May kauhaw ka bala sa pulong sang Ginoo? May ara ka bala nga desire for holiness? May ara ka bala sang kahadlok sa paghimo sang sala? May ara ka bala nga pagigugma sa iban nga tawo? May ara ka bala nga ginavalue nimo ang eternity? Kung sang una, gapamati ka sang pulong sang Ginoo, ga cellphone ka, subong wala na. Hallelujah. Amen. 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 Isang una, nag-Bible study ka, gagawin mo ka sa kung ano-ano da. Subong wala na. Amen. You prefer to be with the Lord. I tell you, people of God, your instinct and your preferences will tell you whether you are in the Lord or not. Let me ask you the question again. Are you born again? Are you born from above? Very practical ni mga kauturan. But many Christians do not consider this. Kung damo nga mga Kristiyano, wala. And last one is the mindset. The mindset. Siling sa Book of Ecclesiastes, kung basa mo ang Book of Ecclesiastes, puno na dahil ang Book of Ecclesiastes ang ginagawa. Vanity, meaningless, wala pulos. Kung mabasahan mo da, anything under the sun. Anong anything under the sun? Meaning to say, what is common to man, whether you are rich or poor, slave or free, sa iligay nun, bata, tigulang, tambok, maniwang, parariho sa tubangan sang Ginoo. Pariho lang ginaulanan. Amen. Garayin pa na, sang unang imuhimo ko lang, bata, tigulang, tambok, maniwang, pariho lang ginaulanan. Amen. Amen. Hallelujah. So anything, parariho lang na.
Pero ano nga nag-meaningless sa mata ni Solomon? Nangin meaningless ni siya kung ang imong mata ay nakatulok sa ginatawag nga eternity. This is not about you. This is about the Lord. This is not about you. It is about the purpose, your identity in Christ. Amo na yang ginalagas. Mindset sang tao. No, damo pagyapon Christian, pero ang mindset gyapon iya sang poor mentality, slave mentality. Waay kahalin sa kaimulon. Hindi sala nga nang inimol ka, utod. Intindihan nyo? Hindi ka na iya sala kung imol ka. Ang sala daya, ngalin sang gamay mo, nakakita ka na obra, imol ka man gihapon. Amo na yung salada. Because if you are in Christ, you are a new creation. Amen. Amen. Meaning to say, isang una imol ka, subong aray, siyempre, hindi ka makasiling manggaranon ka, basta wala lang ya utang. Amen. Amen. Mas manggaranon pa na gani ang tao nga wala utang sa tao nga damo sang ginagasto puro utang. Do you understand? Amen. Hallelujah. Agabi nyo, nasubong, ginawalihan ko mang kaugalingon ko. Hallelujah. Hallelujah. When we are born again, our mindset undergoes a profound transformation as we begin to see the world, ourselves, and others through the lens of Christ, through the lens of eternity. Hallelujah. Saling ni Miles Monroe, nothing changes until your mind changes. Pag wala nagbago ang mind, wala man na sang pagbago. Hallelujah. You can change your clothes with an old mind. You can change your house with an old mind. You can change your location with an old mind. But what is, reading the Bible is the best way to change your mind. It is about what God said to men. Ang Bible, amo na nakasulat dira kung anong ginambal sang Diyos sa mga tao. Do you want to know the mind of God? Gusto nyo maintindihan kung anong kabubuton sang Ginoo? Ay bayaw kamot sang gusto. Okay? Gusto nyo mabalaan kung anong ginambal sang Ginoo? Gusto nyo mabalaan? Lord, hindi sila gusto ay. Gusto nyo mabalaan? Amen. Basa ta Bible eh. Kaya ang Bible, dira nakasulat kung anong ginhambal sang Ginoo sa tao. Gusto ta mabaylo ang aton mindset? Read the Bible. Hallelujah. I have seen people who climb up in the ladder from the poverty hasta nga nangin komportable sila sa ila nga kabuhi sa pagpangabuhi nila. It's because the mind. Because of the mind. I tell you, ang pandulukan sang Ginoo sa tao para riyo lang. Tingin nyo bala, wala ka kakilala sang tao nga na. Paidason mo pulo ka tao. Imagine nyo pulo ka tao. Pero modesty aside lang ubahan mo na sila. Hindi ka nakakita sa ila kung sino ang manggaranon sa ila. Diba? Tindihan nyo? Paidason mo mga tao nga na. Wala kagid siyang may ma-identify sa ila kung sino ang manggaranon sa ila. Because many times ang tao nagasuksok sang bayo, dara ma-identify mo ang iya nga social, even ang iya economic status. Intindihan nyo? Pero sa mata sang Ginoo, hublas kita tanan, paarariho kita tanan. Tao lang na iyang naging muhimo. Agun nga makilala siya. Hallelujah. Mayo pag gani mga manggaranon, way nagasuksok sang malahalon nga bayo. Amen? Pero atong mga awot-awot magbakal, malahalon nila mga bayo. Hello? It's high time for us to change our mindset. Nga kinanglan kin makadto ka sa Nike, nga kinanglan kin makadto ka sa kondindiin. Pwede man sa UK ka makadto. I mean, ato naton lang ni may sa pastora ha.
Sagad-sagad si pastora mag-UK mo. It's not the clothes. It's the wearer of the clothes. Amen? Bailawan nyo, plain nyo nga mga paminsaron. Let's change our mindset. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Reading the Bible is the best way to change our mindset. Many would agree that the greatest tragedy in life is death. Agree ka mo? Una gani ako, nag-agree ako, but actually, the greatest tragedy, gumuntang sa kabuhi sang tao, is living a life without a purpose. Abi nyo kundi ng pinakamanggaranon nga lugar, hindi ang oil fields sang Iraq o kung sang madamo ilang oil. Hindi ang ilang tubi, ang ila dagat, madamo sang seafoods. No. Abi nyo kundi na ang pinakamanggaranon nga lugar. Wherever you are, may mga manggaranon nga lugar. The cemetery. Because there are lots of people sa sulod sang sementeryo ngang mga gems and riches nga ara sila, they have not realized and they just simply die. Madamo patani isang mga kanta nga mga na-compose galing napatay siya. Madamo pa sa mga business ideas nga dapat dito until such time nga napatay siya, empleyado lang siya gihapon. Kay wala gid na realize nga may purpose galin siya sa kabuhi niya. I have realized hindi makadetermine sa imo ang imo gani nga profession. Gusto ko mangin engineer, I turned out to be a teacher. Wala ko yung na-realize when I was in Central Philippine University nga normal gali makagrade sang 2.5 sa engineering. Galalain ko nakabaton ko 2.5, galalain si Pastor Ming. Okay lang iya gali. So why ko nagpadayon kay hindi ko kabatas ng grade ko 2.5, 2.0. May 3 pagani ko. Gali kay kung engineering ka, okay lang na iya. So si Pastor Ming, nag-teacher, not knowing that God is changing my heart. God is changing my destiny. I allowed God, when that happened, when I began to be born again. And I allowed God to change me. I allowed God to humble me. Gusto ko man mag-engineering para upod kami sang ako mga friends. But that's not what God is calling me. Hallelujah. I tell you, people of God, God can change your mindset. Hallelujah. How to change your mindset? Do you want to be excellent? Do you want to excel in many things? If you want to succeed in life, read the Bible. Siling siyang Joshua 1:8. Ang balik siyang Joshua, keep this book of the law always on your lips. Meant to say it. Meditate on it day and night. Meditate means you read it, you apply it in your life. So that you may be careful to do everything written in it. It's a guidebook. It's a manual. Hallelujah. Manual to what? To be successful and prosperous. And when I say this, it's not just about money. This is about, mo ito kininginambal ko si mo, mas marami pagani nga bisang gabay lang kwarta mo, basta way ka utang, you live peacefully. Amen. For me, that is prosperity. Wala na sang iban pa ako nga pwedeng kuhaon than to live a life peacefully. Hallelujah. And that for me is success. Hallelujah. Muna ngambal niya, most people are living, sabi niyo, ang kabuhita many times, we are just living just like an experiment. Ang kabuhita, trial and error. Kung palpak, Lord, ay liwat naman. Tistingan ko ni Bing, kung palpak niya. Life should not that be. We should know our identity in Christ. We should know our purpose. Where can I get that? From the Word of God. Let the Word of God change your instinct. Let the Word of God change your preference. Let the Word of God change your mindset. If you are born again, God will change you. Who wants to allow God
to change him, to change his instincts, to change his preference, to change his mindset. If you are that person, can you please stand up with me? Hallelujah. Hallelujah. You may ask me, Pastor, paano ko mabalaan nga gin-change ako sang Ginoo? Am I really changed? Lantawan ninyo mga kauturan before I'm going to end. Checklist lang. Do you love and trust Christ more today than 10 years ago? Has your view of Christ changed? Nagbago ba? Do you increasingly want to imitate Him? If that's so, then you are changing. Has He become the treasure in the field? Kangay sa Matthew 13:44. Nagasaling, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then, in his joy, went and sold all he had and bought the field. Precious sa iya sang talupangdan niya kag nakitan ang pulong sang Ginoo. Sang naintindihan niya ang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi, waay na siya nagbiya pa. Are you changing? Why ko nagsiling nga mangin perfect ka mo? Are you changing? Do you handle your money, your time, and your gifts differently? Is your speech becoming godly? Are you more willing to forgive, to love your enemy, to push yourself out of your comfort zone? You know, kung ginakontra ka, kung ginapasipalahan ka, kung ginabutang-butangan ka, ginapato-patuan ka, kag nag-harbor ka sang resentment, tanawa bala, ikaw, sila na may sala sa imo, kung magsagad ka, ugot sa ila, sila nang may sala sa imo, ikaw pa ang nagasilot sa kaugalingon mo, if you will be bitter and will not forgive them. So it's better to let go. Hallelujah. And punish yourself. Let go of those things. Are you changing? Am I really changed? Hallelujah. Are you changing? These are questions that you have to answer honestly. Palihog bayaw sa imo kamot? Amay, sa siningat tinion, ginatugyan ko ang pagwali sa imo nga pulong, nagapangamuyo ko Ginoo, nga kabay nga ini magmaniubra sa ila tagipusoon. Lord, I pray that what is being intended, why this is preached today, I pray, Lord, that it will serve its purpose. Father God, may your blessing be upon your people today. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I-welcome na ito na si Pastor Lyra sa paghahatag sang announcements. Sige, before we leave this place, people of God, we have some announcements. So next Sunday, it's April 20, 2025. We will only be having one service sa aga lang. So wala kita service sa hapon. And 9:30, one service only. Kaginapangabay ang tanan nga kung willing ka mo, we encourage you to bring finger foods. Kay may ara kita celebration dira sa Dalom. And then sa hapon, on Sunday, we have Jesus Movement Prayer Line. Praise the Lord. So something new, ini siya bago, ini siya ginaubra sang Ginoo. Kung sa diin nga there will be 40 groups nga assigned from CPUs, ma-station from CPU to Parola, 40 groups nga ma-prayer publicly. We will go to the public place. We will declare Jesus there. We are going to pray for the city. We are going to pray for the nation because we are already approaching the elections. So ginapangabay ang tanan. For those who are willing to join, may registration kita sa Dalom. May mga station leaders kita ara sa aton nga screen, ang aton nga station leaders. And then ini siya upod ang madamo nga mga kasimbahanan. So under JLC, may ara kita 6 ka station. So pwede ka mo dito kalista sa Dalom, kaginapangabay gid ang tanan, nga those who would like to join, 2:00 p.m. next Sunday, ari na kita diri. 3:30, ara kita dapat sa aton prayer stations. 3:45, mas-sound check na kita sa Zoom, kay may Zoom pagid kita. And then 4:00 dapat ara na kita, dapat ga-start na ang prayer and worship. And then let us wear plain white shirt. Amen.
So for those who want to join us virtually arang aton nga Zoom ID, i-post ba ni naton sa aton nga page. And we really encourage you, people of God, no may ara kita diri back subong Jesus Movement Prayer Line, to sow a seed for the Jesus Movement. No, this is not just an ordinary movement, but this is the will of the Lord. This is something unprecedented, gina-birth sang Ginoo, so we can gather and pray and let the plans of the Lord, let the kingdom of God be in this earth. So if you want to sow, people of God, aring aton nga box, dalayawon gid si Jesus. So ginapangabaing tanan sa pagtindog, and also for those nga mapapicture para sa aton nga Vision 1000 families. Subong ang mga apelido G2K, pwede ka mo kapapicture dito kay Pastor Homer sa Dalo. Praise the Lord. And another again, FB live service on April 18. Join us in Facebook, The Power of the Cross. He says it is done. That will be on Good Friday, April 18, 2025, 3 p.m. Praise the Lord. So pwede kita makabayaw sang aton nga mga subri for our tithes and offering. Thank you, Lord Jesus. Let's dedicate everything unto the Lord. Hallelujah. Father God, you are the God who owns what we own. You are the God who is able to bless us abundantly. You are the God, Lord, who is able to protect all that belongs, that you have given to us, oh God. And Lord, right now, we pray and dedicate, oh God, this tithe envelope unto you. We dedicate, oh God, this seed unto you. We thank you, Father, that you will bless your people abundantly as we declare, oh God, that Jesus, you reign in our finances. Jesus, you reign in our families. Jesus, you reign in our careers, in our workplace. Father, Lord God, you will multiply, oh God, whatever is sown. We will reap whatever it is sown in your kingdom, oh God, because you are a great God. You are a rich God. And nothing is impossible with you. Father, dismiss us today, oh God. We thank you for your glory. We thank you, oh God, for the change of mindset, for the change, oh God, of perspective, for the change of instincts, oh God. Thank you, God, for aligning everything to your will so that your will be done in our lives here on earth, oh God. We bless you today and we give you glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Everybody will declare amen. Let's declare Jesus reigns. 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 Mayong ugtog sa tanan. God bless everyone.